Ningkani siangbong Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy umtang aroy long pulis thana pangipon popusi CM Tuliram Bronghang rat angno kacecak. Kiruni long NESDC scheme pen dengsi PHC alang angkro gepang nijia pham CM Tuliram Bronghang rideng pen long eke sompon. Pini bolong komaji long Karbi Employee Association check pen KE Bukulia Junel Kumtia Sahem Kini HAD Minister Sumrong Hangari deng pen ingpupon. Parti alam cipu pipin pen pini Meghalaya long ahoy alam ki kido adim khasla long Karbi Anglong Termas Council CM Tuliram Bronghang lapen tabitung atum adiman pali damsi Karbi Anglong amreng constituency angkang khasla along Meghalaya ahoy alongan humridam kahumridam ahut khasla along Meghalaya administrative atum khontai sibak khangcheksi pinangan alam cingkilang api pupu cingki pangsamsi Meghalaya ahoy amtang aroy adolong an pali damsi humridam det penapi khermi pathua klamalong ratamai pingni la sohut Karbi Anglong along li ekensita pithekte lapente prabjin pen umtang aroy Karbi Anglong ahoy along amat sihadak thana police station pangni popusi rata tengur Karbi Anglong Termas Council CM Tuliram Bronghang pen chaipom anchotakali CRPF camp sitami prabjin pen pangipon popusi CM Bronghang sanghopen ninjepom কেন্দ্র সরকারে নোটিফাইড বাউন্ডারি দেওয়া হয়েছে টান বিভাগ লৈকে এই যিটো নেকি ব্ৰিজ বনাইছে সেই ব্ৰিজ লৈকে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি আছে সেইটো নোটিফাইড বাউন্ডাৰি আছে আৰু লগতে নেচাৰেল বাউন্ডাৰি আছে নেচাৰেল বাউন্ডাৰি মানে নদী আছে উমটাং নদী আছে গতিকে 1 ইঞ্চিও আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি 1 ইঞ্চি আমি দিয়া নহ'ব আমি অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি সোনকালে সেইটো সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম অসম মালাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ আমাৰ PWD মিনিষ্টাৰে ঘোষণা কৰিছে খেৰণি লৈকে অসম মালাৰ জৰিয়তে 2 লাইন নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ৰাস্তা বনাব বুলি কৈছে আৰু চেঞ্চন কৰা হৈ গ'ল News Desk Report News 24 Karbi Anglong Kopili constituency Arlo Khiruni along PHC Greater Khiruni Pipe Water Supply Scheme pen CM Tuliram Bronghang rideng pen long eke sampurna saike deng North East Special Infrastructure Development Scheme check pen NESIDS pen 21 crore 85 lakhs 72,000 atangka padam pensi bangso kangsir tang alang pangniponpo bangso alang pangrum pet pen rong krisir kep aradatum kijun alang longpo bangso sai ningkani siang bongsi patangji pusi CM Tuliram Bronghang ahin pen ningjepon আৰু সাংসদ আৰু PCM লগত আলাপ আলোচনা কৰি নিশ্চিত জৰিয়তে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কিমৰ জৰিয়তে 21 crores আমি প্লাছ 21 crores 87 lakhs 74,000 Pini bolong komaji long Karbi Employee Association check pen KE Bukulia Junel Kumtia Sahem Kini HAD Minister Sumrong Hangari deng pen ingpupon bangso kang pamai long EM Rajutiso EM MD Pukon Dilip Rong Pichun Bang KE Tiripiamai Joy Singh Teron Rapchun Bang KE Tiripiamai Konok Lota Teron Pi Video langsung pi blog Noren Teron BLCC Mai Pu langsung pi de blog Hemsing Teron Chairman Bukulia Town Committee pen Cenglo penan kiti tum cetong dun si Mailong RTPD Bangso Mailong Karbi Cojor Colang Asong tum ahin pen HAD Minister pen Yem banginya tum phanta kapchu dun si Aliralon pen pidun Minister Sumronghang kethan tekangke Karbi Employee Association ke bangtang dia phan amso se bidisuri pitekang si mai insam pen kichun pon News Desk Report News 24 Karbi Anglong